Ngine ko pasueli. Ni kuri alele giza kangeta ala sasa kuna jaba. Jaba ri riu ni okegi ya mu ya mira. Na muka wenda yo githukio. Kurigana na guoko kwa mwendia. Kwe mahuthagia. Ukora bazu shika fiti. Ono iliko wana mugokare nduga niuzie. Uga nishikie. Othimagwo githukio. Mwendia ona ni okira mingiri akainainia. Kainainia guoko. Kwe macani metagwo jaba, chai jaba. Na ndio mugoko hano macani we mugunda. Ndio nikio wetagwo jaba. Kajabaration. Yes. Oiwa oya. Nishikia chwani hapo. Koya njara. Koya. Thiko ici wekira bahasa uko hana portfolio. Rena iro nine ciathirire. Ona mujezi na Sara na bahasa. Wetagio na bahasa ile pasuri ratheka. Orocio ria umenya. Kwe bahasa ya A4. A4 tipo ingi muno. A4 ri ucio guragwo ni andu me group. Ucio ni wa gikundi. Ucio guragwo ni ikundi ciuki. Ande sako. Leo mbogi kiamua kuharibu watachukua ki A4. Lakini na nikore mumo kawikira tufasha twana twa dawa. Uko ni gachuani. Natwo twana twa dawa. Ona urie mundu kawarwarire. Ni jaba buda. Si kom sick ni jaba. Kau ni gauthimirwo ta dawa. Kau ni toti. Yes. Ande mo kana guori. Ni uri ikiro. Kuna mabati na kuna maini. Mabati riu ni uriku? Ni mahuti maria makurireire magakura. Yes. Mau ni momu. Ithe macani mutu wake naki. Mere na mururi. Mururi ile ti we ha iguru. Ire mururi akagaceke. Riu maini ni mururi. Niko kororo. Ira ndiko quality ya iguru. Yes. Riu goko ri mere ri ni mabati. Research ndo mbekete muno. Uya ondoga. Manze jaza unaniwekea mabati tupu. Manze cheza na maini buda. Maini ni mororo. Ni mororo na ndo ni matuniriri. Mahana kani. Ewe kemeta kwa maini. Leo na umeleta maini nini. Maini manze. Rocio ni rakeria pasueli. Wano le hate kile kinyo kwa manioro dhomi. Kuna maini na mabati. Na mabati. Na mugukari. Turugi uria ukuremeri. Urokireri. Kiu gitagwo kilalo. Wa murara. Ni urokagirwo. Mugukana gunure kindu gitagwo tools. Hapa zilio yake. Ndio kitu gitagwo tools. Yes. Tools ni kirio rathufaniria. Kurigana experience yaku ri niho weigaga tools in. Ari experience purely. Especially le ukuria umaga ri. Aga taxin ni riri wona uibirie ikai correction kauri no uria ndingo ingwe thondeka ero geto taxin na mundu experience na kuria mugukari ndako pero maundu maya niwe ugaikara ukimamenyaga Niele wau ni makundema. Sasa skudi ya jaba lazima wawakilishwe na tondu wona ngari icio igioka ihenya uguo ikiuma na guku kuria mumu kaumaga uriagwo kahora ndi ihenya
No, urehagwo ta emergency. Na mũgũko ndwendaga inegene rĩtarĩ na form. Rĩendaga rhythm. Ti DJ rũgamagia mũndũ ta rhythm. Yes. Tũrona kwĩ mũndũ ũngĩ warĩa mũgũka handũ akĩigua andũ nĩmaranegena mũno agĩthiĩ ũguo akiuma agĩkora kiugo. Rĩu mũgũka wake wamwĩra ona ng'ombe ĩgĩcokia ithagu mauge ametakaga sasa kushikisha na watu kaa nyinyi. Hamna story nyinyi. Watu relax veve yenu na washika viti. Ni thaa 9:50.